Kaixo gu Gidaia Leire Garazi Naiara Artea eta Maigea. Eta gaur arroza barazkitxoekin eta oilaskoekin inbehar dugu. Hauek dio osagaiek. Arroza, Espezie. tipula bat, piper bat, Azenariok, batxuriek, Eta oilaskoa. baita oliba eta gatza. Botako eguain arroza baso baten 6 pertsonentzako. Baina, bakoitzak den kantitatea da. Uno que se huele a tan rusi, encima una joyería. Koladore baten arroza bota. Eta mustiko dugu almidoiak entzeko. Tikita, tiki. Oain, bi baso botako ditugu kazuelan. Oain, apustuko. Oain, ure berotzea alkoitzen dugu. Eta berotutako arroza botako dugu. Guain, barazki garbitu eta azalak enduko jau. ¿Qué hacer? Tú haces un papel. Con la falda corta y el Chanel en la mano. Soy coleccionista y no gasto en vano. La que mejor viste del género urbano. jaure berotu da ordun arroza botako dugu eta gatza. La percha lo llevo con arte. Me dicen que soy como rara. Ja, azalak endu jau, eta llega ondoare, orduan hain moztungo. Britney en los tiempos de antes. Flow 2000. Y original y yo farsante. Original. Backyard. Musique. Oain, petxua moztuko izugu. 2000. Yo vestida Flow 2000. Flow 2000. Hau da, panoramea. Lehenengo tipura botako. Yo vestida Flow 2000. Vestida Flow 2000. Yo vestida Flow 2000. Ja, opotxa hau da, orduan piperra botako. Arroza iten nahi da. Azkenik oilaskoa botako dugu. Ja barazkik eta oilaskoa sukaldaudi eta arroztea botako ditugu. Cara. Baby, eso la percha lo llevo con arte. Baina platatzen nahi gehala, nahi donak espezieko eta daizki. Flow 2000. Yo vestida Flow 2000. Flow 2000. Yo vestida Flow 2000. Con puntito Emilio Pucci. Soy una muñeca.